Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karamin. Wal habibu ladhi turja safatuhu likulli haulin minal akhwali muqtahimi. Di jero kubur langkah batur ma bapak uga dulur awak bakal dadi hancur karo lemah dadi lebur. Badan seger dadi kaku nambah dina tambah abu jasad cuma tinggal balu entok dipangan belatung. Raga bisa jadi musnah, raga bisa jadi musnah, cuma telung perkara amal ilmu kang berguna serta anak soleh soleha. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karamin. Wal habibu lati
turja safatuhu likulli haulin minal akhwali muqtahimi. Di dalam kubur tiada batur, ibu bapak juga dulur, badan bakal jadi hancur, dengan tanah jadi lebur. Badan segar jadi kaku, nambah hari tambah abu, jasad cuma tinggal tulang, habis dimakan belatung. Raga bisa jadi musnah, cuma 3 perkara: amal ilmu yang berguna, serta anak soleh soleha. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomin. Wal habibul ladzi turja safatuhu likulli haulin minal akhwali muqtahimi. Di jero kubur langkah batur, ma bapak uga dulur, awak bakal dadi hancur, karo lemah dadi lebur. Badan seger dadi kaku, nambah dina tambah abu, jasad cuma tinggal balung, entok dipangan belatung. Raga bisa dadi musnah, cuma 3 perkara: amal ilmu
kang berguna serta anak soleh soleha. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.